Ya, my friend, have a nice day. Ini malam kita ronda-ronda, my friend. You see, ini I think preparation untuk Kongi Pak Chai, my friend. Kongi Pak Chai di Bandar Metro Town, my friend. You see, wow, lampu dia lik-lak, my friend. Ataupun lampu dia berkelip-kelip, my friend. Memang cantik, my friend. Nanti ada satu angle lagi, my friend. Kalau di kota Kinabalu memang begini, my friend. Wow, ini lagi satu, my friend. Ini I think ini ada macam itu hari raya apa ada, my friend, tapi dia ada tanglong, my friend. Wow, my friend. Very beautiful, my friend. Macam bukan berada di Malaysia, my friend. You see, siapa yang mau tengok ini tempat boleh pergi ke Metro Town, my friend. Metro Town di Inanam, Kolombong, my friend. Bandar Metro Town, my friend. You see, tempat dia memang cantik. Sambutan tahun baru Cina tidak lama, my friend. Mungkin dalam I think dalam 17 hari bulan. Tapi dia punya persiapan sudah macam ni cantik, my friend. Memang dia orang kira cantik lah, my friend. Siapa yang mau tengok ini tempat boleh pergi ke Bandar Metro Town, my friend. Bandar Metro Town. Yeah, my friend, have a nice day. Thank you for watching my video. Ini malam kita buat kelainan sikit, my friend. Preparation untuk I think tahun baru Cina, my friend. Sebab tahun baru Cina tidak lama lagi akan menjelang tiba, my friend. Di Bandar Metro Town, my friend. Wow, memang cantik, my friend. Memang cantik, my friend. Memang cantik. Ini berdekatan dengan Metro Town, my friend. Bandar Jesselton. Jesselton Medical Center, my friend. Jesselton Medical Center. Ini berdekatan juga dengan Avancio Hotel, my friend. Tempat dia memang cantik, my friend. Itu tempat tu tadi, my friend. Okay, my friend, have a nice day.